Suka kuye, suka kuye, suka. Indoda yami lena, indoda yami, suka kuye. What it is, everybody, what's good? I'm the real Nizi Nasmik, the MC with the Hennessy Skimsa host, La Lela, bringing to you the freshest, the latest, and definitely the happenings of Cheetahs Busted. This is CMTV SA. Lies Kalakona, Shua Kona, Stetama Kona, Zuba Kona, Golau speaker, and it does not end here. 2 men on drive again, I'm trying to see two. Of course. Let's. Nah, yalibona ke bafethu sithu namhlanje and sizoyibamba na kanjani. Of course, I am the real Nizi Nasmik, the MC with the Hennessy Skimsa host. Dako asambe sobabona ke lalelani siniphathele ezikhala kahle ezitshisayo ke namhlanje. Ubhuti Mlungisi unama suspicions ukuthi umuntu wakhe bayamjolela kanjani and uyasola ukuthi ususpect ujola nomuntu asekasi. So ngifuna ukuzwa kahle ukuthi ubhuti Mlungisi usiphatheleni ke namhlanje. Ubhuti Mlungisi angisondele. Yes, Masisa. All right. Angiyaphila njani? Ngiyaphila, igama uNizi from CMTV. Usibizile? Sisi. Othi kwenzakalani? Man, umuntu wami ngisanderstand man. Ngiyathuza ngizwana naye. 2-3 years. So these days man, beka loka ngela ama phone calls sometimes kuba umuntu onophumela ngaphandle. And umuntu eventually bengayifunda yini. So suddenly mangiyabheka so umuntu onokuthi aphumela ngaphandle abayisikhathi side. How no last ngumlungumyeka bonongidama ngumdizisa ngumyeka no last ngiyamvala emfethu kanti wena uzisha ngani wanjalo wena kumele answer call uphumela ngaphandle ngisola hayi ngasongitshela yeyibona khona nama ngiphendula ama answer straight ngisola so ngicina sengifokuse emouthini ma chance hey man angitholi kahle amatshalo kadama some suspect nenye intwana yala emakasana abathi ukhotho ngisola bathi ngathi uzana nayo uba nayo ibusuku mangisesipani Raymond mangabe ngene ide esipani ngisola Okay. So man bengifuna nje ngisize man sizama ukuchecka kabo lentwana ngoba ngomkhononyana ukuthi ngathi udanga ngoba nasendlini akekho. Okay, and then ukhotho isitori sakhe umuntu wasekasi vele uyamqava. Intwana engifrustana incane ubancane. Umncane. Intwana incane cabanga. Hey umuntu akubhizi mas. Mfethu ngiyangihetsharana manje ukuthi ngimenzela into lo muntu amareza khathi yonke into. Ayikho into engayenza endlini sishabo sikhona akonto ishoda. And then nini into echaze ngaye the first time nihlangana or umbona? No, the thing is she's a good caring woman or grand wenza yonke into. Apparently man I understand what change her ukuthi azayenza into efana nalezi ngithola ngasiswami. So man I just want I need your investigation cala nje ngisize so that wrap up that ngizibonele if ngiyabona if ngizobona ukuthi ngithathe a decision ila ngiyamyeka or siyaqhubeka ayeke lo muntu wakhe angazi kodwa mina ngoba ngisamthanda ngithola ngizodecide after if I saw the real thing that I want to see. Okay, and then what if ukhotho nomuntu wakho bake bazishaya before when? I'm not sure. I lied to intwana man. Ikwazi ukuthi ngashana lo muntu ukuthi man ukhothinyana kunalo muntu liphakathi age group ngithola. Izwana vele intwana ze style akuthi vele imchamile kuphiko ngithola. Kwazi bani never know ngiyayazi vele inemitayelo yayenzayo. Okay, and then yini into eyak-attracta kumuntu wakho njengoba nijole for 2 years because you said umuntu right bekuphatha kahle. Ngifrustana from dala umntana bekakhosa makayisigele ekhasi umbona asumntwana nje uphuma ngena wathi ngithola umuntu engimazi umuntu oyi-1 straight so apparently man ngizongitshintshela ngisunderstand. And then nahlangana phi? Sahlangana mfethu otherwise khona like emakasana. Yeah. Samitana saringa ngithola ama-shop usizobhaya ngathi amani mfethu hayi ka man athi kade ngilongibhizi ngibekele into ngaphakathi ithi ngizama ukuthi ngikhofe out angazi nomntaka baba uzoyi-understand yabo ngayibeka njengendoda ukuthi ngangako ngawo into zakhona uyazi mfethu ngafaka idate sabulani molinyana uyangithola sawuzithola-ke sathola iringa ngasegrand sahlala phansi umntwana kwaba ukuthi hayi vele umfethu mina mfethu anginamuntu ngisingile ngiqeda kushona noba umntwana nini ngathi afile yazini asiqhube mina ngizophusha yonke into ukhohlwa yilo muntu ngophathe stress mina mfethu anginamuntu ngisingile need someone. Okay, ngiyakuzwa uthi wena indaba zakho vele fike wazibeka wazithi ayina mfana ayina ushiyanga next phansi and then ngiyakuzwa uthi unengcosi wena unayo ingcosi naye or unayo ingcosi yakho esayidini. Mina nengcosi esayidini so i-choose sinangcosi separate so I support both. Mangithenga both angeke ngithenge lo wami ngeke wafi. Nice, that's very nice. We are already planning like ukuthi senze umunye we-street but currently
hayi nami njengoba ngumgayile sikwezi bese kula bese uthando bese likhula khona ngihlala nabona manje stepping forward angizona Ngiyethanda lento eshoyo butami because iyabonisa ukuthi uyindoda eqotho. Uyindoda eyaziyo ukuthi yazini izinto kumele zihambe so. Uyayibona leyo nto. So ufila kanjani ke njengoba siyomfuna siyomthola? hayi angifili grandpa nje ngizobona ngama consequences engizohlangana nawo phambili hayi ningibambe mangabe miya collapse angazi uzonzakala I don't know Uzo collapse I wena. don't know whether I'm going to collapse or I'm going to make them collapse. I don't know because I'm so stressed ngalendlela ukuthi man angisunderstand asibone ngisakhona ukukhupha. Ngithola lamanje ngithatha leave njengoba ngi-apply ngingathathi ngabatshela sifana nendawo leso but no problem bangisupporta go for it bra. And then yena uyasebenza umuntu wakho? No akasipani uyenza abantinwele umuntu obusiphandela igasi grand angithola wona uyaqhina ukuyena uyashaya into yakhe feel ngiyambhayela ama-material into ashoda ngayo ngoba ngenzani abehluza endlini ne-gas ngicela ne-olili hlala endlini ngala so olili lami uyaligada ngizela ukuthi angaphuma esipana sisasipana endlini olili la Yeah, so umnika yonke into ayidingayo basically. I make sure ngigcwalisa ithebula utafula ukudla konke akufuna. Nice son. Alright, Bhuti Mlungisi, ngizwile isikhalo sakho. Ngiyazi ukuthi ukhala ngani. Asilande ke lekati lele likhala ngobisi because wena sakho isikhalo sizwile. So lekati lele litantalaza lingene endlini zabantu asilande. Asilande mfezi ngempela ngifuna ukuzibona I want to see for real because I understand sendlini ngishintshele. Yeah. Nje azi manje nje azi nje singine tension engayifutani. Sale endlini sakane kuba ngizibuza nje what kwenzakalani mfethu khuluma hlala phansi njengabantu abadala sikhulume sinegotiate sibonisane mangabe ukuthi mina hlanda abantu abadala bakini sihlanda umama wakho then we talk ukuthi kwenzakalani or if ngibona ukuthi ngiyenza ama flop or ngenzani issue because sometimes mina mangenza ama overtime ngibona ngathi ngishita yes elidala ngenza ama overtime sibani so noma njengoba ngenza ama overtime saqala awunamanga uyashita wena wangabamba ifoni ukuthi sometimes ugesi ucimile yabona ama load shedding dlala music ugesi uyacima ibattery lilo ifoni samafoni say off. So elami lokugcina ke engizokubuza lona ukuthi mhlawumbe mawubheke i-relationship yenu into ongathi yiyo enibhayizisile yini yama phone call noma i-trust noma i-respect noma i-communication noma i-lack of intimacy yini like ngibone i-lack of intimacy yakhe concentration yakhe nani asekunengombono umsindo nje silently endlini nje into ngithi ngikhuluma naye umuntu ubese hayi mina ngiyahamba yakithi kanti akayi kubo mebiyada ngangithola ngisunderstand sometimes ngiyaduba ngidaki futhi akahamba ngangithola ngihleli ngirelaxile next day uyabuya kusina sorry baby bengithi uza nomntana kubo obvious ngizobelieve hayi ngiqabana obvious nomntana kubo unokungena ephakathi kwendaba ezibhatheni umuntu ongathathi side umuntu okhuluma amtshela mangenze flop lami ngitshela flop lami so umuntu anokuza naye so angisazi noma sokwamanga or bracket ngaye ngisunderstand ngiyakuzwa bhuti amazing asibangene lami asingene khona so ileso sikhathi ke bhuti sesiyahamba manje ne siyofuna umuntu wakho so amatsetse ashilo ukuthi bamtholile bebamlandela and then mabaqoda ukumlandela babona ukuthi ukuphi so singazi ke ukuthi yikho lapho kabokhotho sesisotshelwa yiwuweke usitshela ukuthi kwenzakalani angizobona phambili usizwa kanjani ngizizwa nje ngiphansi inhleke ngiphatheke kabi ukuthi lento ngiyibona ngazi kazi izongiphatha kanjani maybe it's going to be worse le situation enguyo so angazi like manje I'm just calm but angazi ukuthi ngizorayitha kanjani lapha phambili iyangizola ngoba ngisho maybe I might collapse because sometimes that's stress nokwenza nje ukwenza ezinye so but anyway let's go then we see what sibone khona ne yeah because ngisazi angazi ukuthi ngizothini azi ngiphelelwa amagama lo kungakhona nje yeah because nomuntu wethu ayisplain ezibhaya man ngiyakubona bhuti uphatheke kabi anyways ithi siyenze ke sizokwazi ukuthi sifike boy shaya imoto boy sabange nale lakho danko Yo, guys, infidelity is another thing, hey? Like, it's the worst feeling ever to know ukuthi umuntu wakho uyakujulela.
And it's even worse to find out. Shonekon. What's up with? Sunburn. Niyaphila. Singangena? Okay. Ngiyabonga. Uzani guys? Ninjani? Hello baby girl. Futhi bengicabanga ukuthi ubhuti uyi-1. Uyaphila? Ngiyaphila. Sana sami ngisondele. Wena ula. Ufuna? Uyimuntu wakho lo? Uye lo. Thabisile mara wangenza kanje. Angithi na ngibhayizisile. Ubayisa kanjani isithando sami? Hayi ngibhayizisile ayikho into ayenzayo. Simba wena sana. That's why mina ngingamchitela ngoba akangenzeli next. Mina kokuqala nginabantwana mina endlini. Mele bathole yonke into. Naye ngithi ubusy uyabhema, ubhema ama drugs. Yes, ubhema ama drugs manje mina ngikhethile ukuthi ngisitholele umuntu ongenzelayo yonke into. Okay, so ubhuti uyu khotso lo? Uyu khoze. Intwana le ngiyafrustana. Bese nokuba na kuma entertainment. Wawuthuna kanje ka. Ngazi ukuthi umuntu wami. Nhle kona mina ngikhawa nhle. Nhle kumele manje isithando sami umuntu wakho ubhema ama drugs. Yeah, uyabhema. Uza ngapha baby. Ngomkhuza ngomtshela ukuthi ayeka ama drugs. Yeah. Anyenzele into right, akayenzi into right. Yeah. Yes, that's why ngumchitela mina. Okay. Yes, that's why ngumchitela mina. The thing is Isa ngapha ke tani. Ngifuna because ispace senu ngiyabona ukuthi ngifuna sisinele sonke. Manje ubhema ama drugs ikuphatha kanjani leyo nto leyo? Hayi ngiphathi ngiphathi kahle le nto leyo mina. Ayingiphathi kahle. Ayingiphathi kahle le nto leyo mina. Hawu. Ayingiphathi kahle le nto leyo yangiabuse lo mfana lona. Ngikhethile ukusitholela umuntu ongabhemi, ohide empilweni yami. Yes. Othanda nabantwana bami lo mfana lona. Yes. So lo bhuti lo aka support abantwana. Akaba support abantwana. Ngoba yena uthi uyaba support. Akaba support makathola imali uyabhema phela. lo bethu ngenzela into ezibambona bethu. Umenzelani? Athi umenzeli next. Nomuntu bengimenze bengimshiya nenza abantu njengoba ngisho ukuthi bengenza ibhizinisi ngeno ngenze ukuthi akade olelami. Currently udla imali naye lo mntwana kusho ukuthi Ngicela ningikhiphele ngaphandle lo bhuti lo. hala bayangijwayela. Sizo Angijwayeli mina, angijwayeli, angisakufuni mina. wazisithanda. Ngifuna yo. Yes. Obutaka. Uyangidisappointa man, izinto engizizwa ngawe. Umuntu wakho nangu la uyakhala nokhala ngawe. Ngiyakuthola my sister. Naye uyabshaya ukuze ngikawuze rari ngihlezi. Bengizongizingelana naye ukuthi ngalali ufuna ubusuku bonke ngizobona azilalisana. Izini ezingalalisani. Hayi le bayibiza ichick intasha bengishaya yona. So Wena boshaya intasha. bengishaya intasha. So ngenze ukuthi ngumzingela. So uthi ngiyahluleka uvasigcina sengikukeka sengikawuza too much ngithi ngikhipha stress kanti ngisifaka enkingeni. So ukhipha stress ngokuthi unkawuze wena. Ngikawuze semhlawumbe ngishaya amabhiya ngalali namgcine ngizale endaweni zami. Angekho endlini ngaso isikhathi leso. Sithando sami. Ngishilana. Ngisazi kumele ngenze njani. Lesilima lesi singibhala. So okay, khotso wena uyibona kanjani le situation Sithando? Lento ekhuluma yayikho umuntu wami lo. Lesi sithandwa sami yabo. Yeah, ngiphatha kahle ngemphatha kahle. Lento esho nje into emnyama nje. Ayikho lento angitshelayo. Hamba angikufuni. Hamba. Hawu, hamba. Udlale ngesikhathi sakho mfethu. Udlalile ngesikhathi. Sengisitholela ipencil Manje i2 years i down the drain kanjalo. Yini i2 years? Yakho neyakhe. Hayi mina ngisekho lapho mina sengumyekile ngisafuni next. And then wena nokhotso nizwana isikhathi singakanani? Sisina 2 years manje sizwana. So una 2 years ngapha una 2 years ngapha wena una 4 years namadoda ethu. Yes. Ngumyekile lo ngoba udlale ngesikhathi. That's why ngumyekile. Ngabona lokho uthi right. And then ekaseliwa nchom. Like akusikaseli one. Fa le. Hey mina ngapha ema 27 yena ulena ema 14. Okay. Yes. Okay. Khotso Sure sister. uyangwarisha usharp uright. Mina ngikahle siswami ngikahle. Yeah. Bowazi wena ukuthi udlela umjidi. Wena bowazi ukuthi vele bahlukene. Hayi mina ngazi nje ukuthi nje ngiyewani la yabo. Yeah, kunabantu ababhaya la. Manje awumangala ubuzwa ukuthi kunomuntu obekalala nomuntu wakho naye. Njengoba ubhuti asho. Lento ekhuluma into engekho lo.
kuyasishelo nje ngicabanga ukuthi uyaclaim yaklima lo muntu wami lo lesithandwa sami lesi manje ke wena unabantwana khotha khona oyi-1 okay and then njengoba unomntwana oyi-1 naye anaba bakhe uyangibhalisa ulokuthi ngisapotana nalo mntana ngisapotana nomntana walesilima lesi kahle kahle njengoba ungenza ibhari lithi yonke le 2 years uloku usuthi nilento niplanile hayi indaba udlalile ngesikhathi sakho mfethu udlalile angashela ngomjuluko wena nangimdlisa inyama lo muntu nizongitshela ngomjuluko udlisa abani inyama mina udlisa abani inyama khotha ulokhuluma amaseLondon inyama ungidlisa inyama akangidlisi amawutwane lo mthengela amawutwane lawa abrayiwe lapha eqadeni suka kuye suka kuye suka indoda yami lena indoda yami suka kuye suka indoda yami lena ngisitholela ngithi udlale ngesikhathi sakho udlalile mfethu udlalile yes ya udlalile angisakufuni enough is enough phelile ezakho ziphelile mfethu ezakho ziphelile yekela ezakho zisekho okay yeah angimisi njengoba sengimenzeni next uthi njengoba lokho ngenza ibhara uloka busy nale ntwana le mina ngifostani for call ngaso sikhathi mina ngibusy upretenda as if akhona next no so ubhetela nina no2 yeah uyasibhetela angisamfuna ikho indaba yakhe yabanda indaba yakho budi okay so phakathi kwami nawe sizixoxela nje ngifuna ukwazi ukubuza nje umbuzo oyi-1 ubani ovuthayo la ovuthayo ukhotha uyavutha yes khotha uyavutha ngiqhamisa kamnandi kanti uyangijiyela lokhu yangiqhamisa kamnandi kanti uqhamisa lesilima lesi lesiganyeni le hayi la aqhameli la le siganyeni yazo aqhameli la laqhama mina mfana uyabona namanje okhotha uyenzile into right wena uyawazi amagolide emalini ukhotha amagolide ungifakisile wena yikho into oyenzayo yabona imali uqabanga ngiyobhema ama-crystal wakho amanyawupe vele nawe ubuvula uhamba ngithi that's why le 2 years le lokuba into bezi right ola lonke ungayedela lokulala lapha kimi kanti uyazi ukuthi enye imali uyisa kulo muntu wakho tsheni kulalami leli bakwenzani manje wena uthi so niyamesha ngamagolide wena nokhotha wakho Day1 yes sameshelana nje yena mawuthi uyambheka nje ubrother ugcwele nje ubhema nyawuphi uyambona nje uyambona nje mara beka umuntu wakho anye ukuthi uyambona nje beka umuntu wakho ayenza into right yini okay yini into right for we kahle angidlise kahle nabantwana bami yonke into neJewish yonke into ngibe right benzenza zonke lento so wena kahle umuntu eJewish umuntu esitayela yena zangakhone ubonile ukuthi ushithi mina nyambambeza ngavele ngatholi umuntu ke ngathola ukhotho ngafifuni ngasithela ngizokubonisa iproof ye statement ukuthi ngisikhohle ukwenza statement uzobona ukuthi wonke ama transfer aya kule number le ngangithola ngambhayela ifoni smartphone esigrand kanjani uthi silahlekile ngiyacabanga usibhayisile nale ntwana le manje ngihlala enza ama deal hlezi ukuthi ithengisa izinto le strategy ngokuzibona la strategy nabo probayo ngi-understand ukuthi kuthengiswana shuthi lo bathengisa zona lento lezi asuka azidonshile ngoba lo unokutshontsha unobugebengu mina ngiyabhema ngale ngasipana ngiyangala ngiphika mara yena mfethu bhelo uyangithithela ngakhona uyankintsha shuthi nje kwahlala athi uyahamba uyakubo eSlovo usuka nalesinanabula lezi manje benisebenzisa i-protection nina no2 wena naye yeah mengiyisebenzisa maka kukhotha ngiyisebenzisa ngoba ngiyamthanda siyathembana thanda sami siyabona thanda sami enzani la masimbeni nazo uNkulunkulu anibulisise mina imali yami engake ngispende kuwo okay guys okay suka umoshile isikhathi sakho mfethu suka yes so uyamkapa kanjalo vele ngiyamkapa enough is enough awusamfuni vele angisamfuni like I like the way umuntu wakho a proud ngawe ukuthi thank you baby ukhetha yena ngikutshela ngikhona seLondon la kudlalwa la manje awuthi inkosi siyenza njani ke yona uzozibona akayosihema
akafuna abonyawuphe ngoba ngathi ufana nabonyawuphe vele umstala sakhe basibiza into ezisemakhaleni lezi thina singazazi yini konje le semakhaleni ini intashu ya lento sakhe because wona sizolala endlini mos ngizothini wona stress ane ahlezi mfethu umuntu mangithi awashi njalo uhlala ukutshwala ngize ngicela umunye antu asenikuzokuthi asiwashele ngibhadala abantu akhona ngapha mokuyimantende udemand imali ngisabona antu wakhe ngiyamazi antu wakhe yakugula obviously mina protect umgada every month wona umcheck the next thing umfakela imali makala imali uyadisista makahamba njalo udemand imali and lo muntu imali uma 700,000 futhi from 700 up to 1,000 angifuna ukuthenga abantwana stationary abantwana lokhu esigela abantwana this kanti ngithengela isinayi ngemali yami marathini so bohla manyuzi so na into engifuna ukuyi-understand wena uthi unabantwana ne ubhuti lo wazi wena unomntwana oyi-1 ungitshelile ukuthi nifuna ukwenza OS3 shuthi wena bomfihlela omunye umntwana ngumfihlelo omunye chomi why angithi akayenzanga into right usupporta ukhotso loyo mntana loyo yes akayenzanga into right usupporta ukhotso loyo mntana loyo too demand sometimes no ngeke ngithi futhi ngesipana nami ngama plans ngifuna ukubhaya ikaranyana ngebesikhathi semgangathweni njalo nudemand izinto ngizothi nami gcina ngidampa mfethu kanti lothando kanti sijolele imali na sifele na nyamgcwala uyazi naye masithi kuba grand ukuthi nje ukaka fustana ukuthi khamba so khotso okay ngibona ngathi lento yiplan nje sengibona bye planile ne ngiyabona mani plan khotso ni planile siplanwanga into vele njalo sister serious sure into nje njalo nje abantu abona ngathi plan ngoba sina spleen siyayenza ngiyazophatha twist mangicala ngiyabheka ngibheka incwadi zami mani ngiyabona ukuthi nawo umuntu ongenzima futhi into bayikhuluma bothi ukuthi asidle lo imali yakhe isithithi ngeke senzeni sibayazi umuntu okhulu so beni planile vele uthi nizodla imali yakhe hayi udali wami udla imali yami eyakho ne eyomphando wakho wami hayi sinayilisa asinamali all right sinamali athi asibona sifaka lezi zinto emakhaleni lento zabo lezi angazi bazibizana okay ngiyanizwa guys ngicabanga ukuthi ubhuti ubonile ukuthi kwenzakalana ngithi mlungisi lesithi siyalungisa manje uyabona ukuthi labantu lawa ba right ba together akulungisi uyabona ngilahla ithawulo because ngentwana encane obvious nasekhasi bazothina abantu i-audience la stradeni ngithola sengithatha cheap njengesikorobo so ngcono ngihlale ngisikorobo once ngiphume ebhaketeni lakhona angisakoma okay siyahamba ke thina nebhakede lethu okay hamba nebhakede thank you abe right naye phambili athole niyosala mara chomi mara yazi ngidisappointa mara bekumuntu wakho lo mara uzothola ozomphatha kahle mina akangenze the way ngifuna ukwenza ukuthi angenzela ngakhona manje ukhotso uyakuguga uyangiguga yo nice uyangiguga sifuna ukulala sifuna ukulala manje ngicela ukuthi uhambe sifuna ukulala usithole vele manje singakaqedi round lethu beningakaqedi round ya mesingakaqedi round sayiqhubekisa ushaya ngakhi wena khotso ushaya ngakhi waya mama waya overpowered waya okay silenda samakhathaloko hayi esizinshiyeni ke guys niyoqedelelani hamba bhema uqhubeke bye bye right yo asambe mlungisi yeah buti mlungisi uzongijoyina ngapha uzizwa kanjani hayi niyazini I just keep myself cool yabo noma ngizamile ukubona mfana futhi uzangi overpower so ngiyabona izinto khona ngilimali isipanini mangibuza ukuthi no what happened ngiyazwe izinto bengileli chair boleli chair ngangithola lefana le so ngcono ngishiye kulenga mfethu ngiqhubeke ngempilo mfethu baningi abantu and there's a whole lot of red flags ngomuntu wakho because ukufihlela ukuthi unomntwana esi2 umjafele ne ngibona ngani lengosa ayihlala usuthi le nje bahlala tuyobona uma aunties ale usuthi usuke vele obalance no ama aunties usibadla so athi akayazi lenyuko sengiyabona manje mangifunda no ukawa fostani yena usuthi bakhulumile or bakhulumile ngoba intwana lesigebengu ngizwa benokushala into zama-card izinto ezibhaya kunje no bathi ukuyiqubulela into zama computer beshaya fraud bayithathele so
bayaplanile abantu bethu dala. So nina lana phela ungathi lekasi leli ngathi nidila ngezinto eziserious mos. Sha ama highest nenza ini. Ninyo lekasi mfethu khohlakala kodwa. Nithathelana nama-cherry. Yonke into mfethu like la mfethu ngimalintwana encane kanje mfethu sengibhekisa ngabantu. Nalo mntana lo ucabanga mfethu ngibhekene future ngayo ukuthi phela mina manje ngilanda 50 years. Ngithola yena ku40. Ngilanda 50 overs mina close to mid like towards the end of 40. So manje ngitshela yazi I need to settle down. So ngizazama nami ukuthi ngikwazi isipana. Ngithola ngisibana vele ebusuku ngisana mina sometimes I'm over sometimes request kunama function in so uthola chance da isikhathi nesibhaya yena nyaba nayo 3 days enjoy ngumkintshise njengomuntu wami ngiyamjabulisa lento ayishoyo zanzana ukuthi ngaze ngenzani ayikho so but what I'm worried about is lento bebayisho ukuthi wena uyantasha you also said it yourself ukuthi mawune stress this is what you do so I'm worried about you ukuthi Leo, is it something ongajabulela ukuthi nawe uthola uncedo because maybe we can organize something for you ukuthi unga fall into depression uyabo I don't know how do you feel about that no what I think I need to do that because already settled down ngalento la ukuthi ngiyaphuma kulomuntu maybe nami ngizama ngi-adjust ngibisele move ngikhiphe la ngoba it's not easy to just forget about someone through this 2 years journey so like I think I'm session ngizohamba social worker whatever ngithola because ngaba ngifuna vele ukuyeka maybe ngisala sengisala se rehab vele ngiphume kulezi zinto lezi ngoba I'm hooked ngalendlela ukuthi angisakhona ukuphuma ngona ukufocus focus kwezinye izinto kwezinye izinto namanje esendlini ngasababheki kahle kubuyi odemanda ufuna imali yanani ngithola kwale wifi igqokile uyabona nje sezigugile kanje yathi ngayimali yami akazi ukawushela ukuthi wena uzithenga ngobunzima leso ukuthi uzidokela wazenzela asivale butam sizophuma siye ebhasini ne ngicela ukuyivala bafethu nizibonele you also what happened lamini bezikhala mfethu bezikhala zikula speakers tetema you know what I don't like the fact that Ukel is even proud ukuthi she hit a child number 1 number 2 uwana okay as nothing because she found someone better it really does not make sense so ukuthi ubukise umuntu kanjalo because of your infidelity like why would you do that but anyways we are going to try by all means ukuthi sizama ukuthi sincede ubhuti with him going to certain sessions for him to become a better man, you know. Yeah, man, it was just a sad situation. Anyways, I'm the real Nizzy Nasric, the MC with the Hennessy Skimsa host, and I was not alone. I was with the one, the only, Lamini. It was a 2-man on drive again. I'm Sanjay Bafetsu on Cheetahs Busted. This is CMTV SA. You can definitely catch us on all social media platforms, Facebook, X, Instagram, and of course your YouTube, because it is what it is. Before it was what it was. Danko is the place to be yourself.